Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala oh yeah Sanibonani babukeli kusaseyilwi champion leli siyaphinda siyadlangana futhi kuyo imafiki ngawa manyala kuba yilelo dlanzana ke Nkosi yami elibane nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwase nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Hayi bo mangingachithi isikhathi Nkosi yami manginenekele nje udaba nizwele mathupha ukuthi luyisima kanjani. Manginenekele ngoba phela maningenekelwa yimina akekho omunye umuntu onenekela luyisima kanjena ke la namhlanje. Sanibonani sorry emafiki amanyala maningi agcwele la ngaphandle kahle leli izwe lamanyala leli esiphila kulo. Hayi kusho ngelinye ilanga ngashibilika ngawa mangithi ngashibilika ke ngawa ngumuntu oshadile nginendoda kodwa ke niyazi ukuthi amadoda ngenxa ukuthi ahleze esebenza mina ke yami indoda ndisebenza econtrakini ibuye iqolo libhlungu ikhala ngeqolo ngiyithobe ngilirabhi la lithi awungeke ngithi baba ke ngizazenzela athi hayi yangeka ufuna ukungibulala kusasa kusamele ngiyosebenza so uyothi ke mengabe ofile lo 3 days nyana kube ikhona ke ngicengisa nakhona o1 ababili kulo 3 days hayi ngagcina sengilingeka ke nami ngoba phela ngishiselwa igazi gcina sengilingeka ngalingeka kwakhona omunye ubhuti engangiloke ngikhuluma naye yagcina izwana into yethu sinobhuti lengikhuluma naye ayithe mayizwana into yethu sahlela ukuthi sizabonana kanjani washo ngiyaphazamiseka ngoba phela ngaziwa ngumuntu ohlezi ekhaya manje angikwazi ukuvane ngiphume nje izinomi kanjani ngoba phela ubaba nje uma ngihlala naye angihlali naye ngihlala ejalidini elinabafowabo nodade wabo so mangiphuma nje mengabe ngiphuma into engacacanga uzatsheleka ubhuti lona ngazama ukuplan ngizama ngizama ukuthi ngabe ngizothini. Hayi ngizama uplan ngibe sengitsheleke umyeni ukuthi hayi khona into ekusamele ngiyoyilungisa eHome Affairs. Hayi understand ke ngendlela engambekela ngayo bese ngitshela lona ukuthi hey wena bhuka lapha eBnB ngiyeza sifike nje sithathe nje 5 hours ongasukuma phansi ngibese ngibuyele ekhaya. Hayi nangempela hayi alungise lo hayi ngibese ngitshela omunye udade wethu ngimcela ukuthi ngicela ngikhaphe ngeHome Affairs ngenza ukuthi bangasoli thobe eHome Affairs yazi sisi namhlanje bengizokwenza ukuthi ubengitshelile vele ukuthi uzokwenzani ngiyazi ukuthi ngekayikhansele lento ayoyenza wayiyoluka kahle ngine appointment yoluka ngithi okay yakho inkinga ke sesayi ngizahamba ungazuzikhathaza athi yazi ngifila bad ngithini ngikhansela appointment hayi ngayikhansela nami ngizoba grand ngoba vele ngiyohlala lapha yana mhlawumbe boma 5 hours boma 6 hours hayi ke sigcine si-understandana ukuthi hayi makahamba yoluka nami ngihambe ngeHome Affairs. Hayi ke nangempela hayi kube into enjalo umlo ngeHome Affairs hayi ngifike eHome Affairs mangifike eHome Affairs hayi fike eHome Affairs ngibe umuntu olungisa leyo ndaba ye-ID angikho seHome Affairs phela kodwa athi sengitshelile emqondweni istory maso sakhile sifane
sigcine sesiyiqiniso emqondweni wakho. Ake sihlangana nale nto uqashile i-BnB, sifike-ke singene khona-ke abethengile nobukhanana nobupoyoyo. Hayi sifike sizinese kwakune-TV futhi lika-Romeo saseliqashile, sizibukele ne-TV kube mnandi, afake imuvi, sibuke imuvi kube mnandi kube nje yaya. Hayi hhayi bese kuyaqala-ke imfudumalo-ke phela. Kwaphela nje boma 2 hours ngiyemkhumbuza ukuthi hayi bo phela asizange kuzolala la, nayithi manje akangenzi lento engifuna zongenza yona. Asizange kuzolala lana, kumele ngihambile. Athi ya ne, hhayi nangempela. Siqale-ke manje-ke sifuna ukwenza izinto zakhona. Sibambane. Mayethi uyayifaka i-SIM card ngimbone ehlehla futhi. Ifoni seyivuliwe ibhetri lithe. Livuliwe ibhetri ivele ngaphandle nje umngemva lwefoni. Kumele afake i-SIM card. Mayethi uyayifaka i-SIM card, hayi. Khimbone iphinde idonsa futhi. Mayethi uyafaka uphinde uyadonsa. Ngithi yini kwenze njani? Athi hayi akho lutho. Ngimbone lo muntu ukuthi indlela ajuluke ngayo ayikhona. Ukhona umonakalo ongekho right. Kusho ukuthi-ke manje avena ayiphushe ngamandla-ke i-SIM card. Mayiphushe ifake i-SIM card. Hawu wadedela ngemuva. Ngezwa ngephunga engakaze ngalizwa ngaphambilini. Buze wenze njani? Uyasiphoshela. Hey ngibuke lapho ngithi yo yini-ke manje iphoshela ingubo za BnB bazothina abantu balana. Hey ngibe ngivuka ngiqonda ngithi uyabona-ke mina sengihambile. Ngibe ngiqoka ngithatha iphesi yami ngihamba. Ukuthi wasale emisa kanjani-ke naleyo tuwa yakhe angazi. Ngambhlokha khona lapho wazama ukuloke ngithinta. Ngagcina ngimlalele ngelinye ilanga ayangichazela ukuthi kwenzakaleni. Wangichazela ukuthi the time elokethu uyayifaka i-SIM card aphinda ayidonsa. Wena mayithi ufaka i-SIM card ezwe nayo i-SIM card engathi ifuna ukungena kuye ngemuva. Adonse mayidonsa nayo idonseke le SIM card ayizwayo. So njengoba wayifaka le SIM card le wayifakela ukuthi mhlambe lento ayizwayo into engekho. Kanti uzani mayihlohla yonke i-SIM card nayo le SIM card ayizwa ngakuyingene yonke. Kulapho-ke la vane walahla khona udaka lesinqa. Hayi yabe sayingasekho indlela esisenza ngayo. Ngaphinda futhi ngashendeza nomunye naye kwenzeka the same thing ngabona into ubaba ikhona into ayenzile. Khona into angifake yona. Ngiyabonga.